Ko eke ngā uri o Ngāi Tahu ki te taumata mo te pena pena pūtea. Ko era tētahi o ngā whakatau a te ranga hau whānui a Ngāi Tahu. He tata ki te 15 miliona tāra te katoa o ngā pūtea pena pena kei ngā pēke pūtea o ngā uri o Ngāi Tahu mai te kaupapa o Whairawa. In some ways, I suppose you could argue that Whairawa is a bit paternalistic in the sense that once you're into it, you can only draw your money down for 3 things. Ko te mātauranga, ko te hoko kāinga tuatahi, me te penihana kaumātua noiho e riru ai ki tēnā o Ngāi Tahu tāna. He pūtea whakapai o te iwi mō ka tau e heke mai nei, mō te rātaho te ora mahi, mō he āwhina, pūtea āwhina mō te mātauraka. Ina kei roto i ngā rangahau a ANZ, kua tino mātau a Ngāi Tahu ki ngā mahi pūtea. This is the first time a Indigenous people has had this type of survey done. And it just, well, I'm pleased that we're right up there with everyone else. Hei tā te minita take Māori a Peter Sharples, ka noho enei mahi a Ngāi Tahu, hei tauira ki ngā hapu ngā iwi o te motu. A whakatū kaupapa hau, kia whakapakari ai rātou i roti i taua kaupapa. Ko nā te mahi o konei, nā reira kei te mihi au ki a Ngāi Tahu. Ko te kaupapa whairawa a Ngāi Tahu, ngā mahi pena pena rawa a te runanga o Ngāi Tahu, e māra mai o ngā uri ki ngā piki me ngā heke o te pūtea. E ai ki te rangahau, ko te nuinga o rātou, ka whakapātu ki ngā pēke pūtea pēnei. In fact, those amongst our people that would argue that they have a high understanding of financial literacy is slightly higher than what mainstream does. Ko kohi tēnei mātauranga, nā tēnei mātauranga ka tū hei pūtake mō tētahi atu mahi kia whakamanahia, kia whakapakaria i te iwi kei roti i te mātauranga o te pūtea. Ko te mahi a Ngāi Tahu i nāia nei, he hauhake i ngā hua o te rangahau, ki te kōkiri whakamua e tihi atu kaupapa pena pena pūtea, hei oranga mo tāna iwi. Roihana Nuri, Te Karere.